Uza kubyibona kandi urahava uhakunze nawe ndazi neza ko uzaza uhagaruka. Turahita tujya gusenga ariko. Yego nta Harakinguye kibazo. se ku buryo tujya gusenga? Yego turagenda. Turahita tujya no kunywa amazi y'umugisha. Yego nta kibazo turagenda, ni amazi meza cyane. Yo umusaza. Yo. Bimeze bite man? Meze neza nta kibazo. Umeze fresh cyane. Nta kibazo nta mutima mubi. Ahantu tugusanze ni hese man? Musanze ni Kibeho kwa nyina wa Jambo, hamwe bazi ko habonekewe abana batatu, hariwe Nataliya, Mukamazimaka na Rufosine na Murekatete. Aha rero ni kuri ya chapelle mujya mwumva ku butaka butagatifu aho bita muri English Kibeho Holyland. Yego. Ariko ndabona ni heza. Yego. Noneho wavukiye ina? From Nyaruguru district. Ugiye kugenda dutembereza utubwira ukuntu hano hantu hameza ari sawa cyane. Yego. Kibeho ni iwacu, ahavukiye. Abanyamahanga bose urababona ko babaje gusura ubutaka butagatifu. Kandi twebwe tunywa amazi yayandi anywa kumva n'inzoga unyweye. Uraza kuntemereza ku mazi ntarya nayo umugisha? Ni amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha. Ubwo ari nayo ubugingo. Yego. Ubu tugere kuri chapelle twereke hariya kuri chapelle. Yego. Turebe ukuntu gahunda imeze. Kuri chapelle dore ngaho turiho turagenda tuhasanga. Yego. Kandi dore ngaha ubu nahavukiye njyewe ndi umwana mutoya pe. Hano niho abantu babicaye siyo baje gusenga. Tuno tusikariye tugenda twicariraho y'abantu baje gusenga ari benshi cyane, aho hose ino mbuga yose bayuzuye. N'abana baje gusura urugo rutagatifu. Urugo rutagatifu. Yego. Nk'urugo Bikira Mariya yahashinze aturiyemo. Yego. Tugere ku nyubako. Turebe ukuntu inyubako nayo ari fresh. Inyubako ni iyi ngiyi niyo chapelle. Hari na chapelle y'amabonekerwa, hari naho pedium abapadiri bakunda kwicara iyo turi hano imbere ya ritari. Twese tuba dukikije iri ritari ureba hari handitse nyina wa Jambo dusabire, kandi niho hacu nta handi twajya tugana. Ngiriya niyo y'amabonekerwa. Chapelle y'amabonekerwa iri inyuma y'iyi ngiyi. Aho babonekewe baba nyine imbuga yabonekeyemo abo. Ese babonekewe ryari? Umwe yabonekewe muri 82. Uraje ubirebe hari aho bigiye byanditse. Urebe n'ubutumwa yagiye avuga Bikira Mariya, kandi byose uragenda ubireba. Ni ibintu byiza cyane kandi tuza tubyishimiye. Nawe uraza kubyibona kandi urahava uhakunze nawe ndazi neza ko uzaza uhagaruka. Turahita tujya gusenga ariko. Yego nta kibazo. Harakinguye se ku buryo tujya gusenga? Yego turagenda. Turahita tujya no kunywa amazi y'umugisha. Yego nta kibazo turagenda, ni amazi meza cyane akuvura ya ndwara wari ufite. Iyihe ma? Hari indwara, hari malaria, hari biki byose. Ni amazi ni ibinini byacu. Ni ibinini bivura indwara zose. Yego. Ahantu ni heza cyane. Yego. Ni amazi umubyeyi Bikira Mariya yaduhaye. Atandukanye n'andi. Atandukanye n'andi yose. Yego. Ahantu ni heza koko. Iyi niyo chapelle. Iyi niyo chapelle, dore umuryango mutagatifu. Imeze nk'inuma. Umuryango mutagatifu aho bakorera umutambagiro binjirayo. Ubwo dore bwa butumwa Bikira Mariya yavuze, the message of Mary, mother of word of at Kibeho. Cyane rwose. Avuga ngo ubutumwa bwa nyina wa Jambo yasize hano Kibeho. Ni ubutumwa. Mubyeyi Bikira Mariya yadusegeye.
Ahantu ni heza. imbuga nziza indi nziza cyane. Yego. Wow. Yari ahamaze icyumweru. Ahasengera. Ahasengera. Okay. Reka tugereyo natwe tumwe ku mazi y'ubugingo. Niko firi. Tugere kuri hano mazi turebe. Ni hariya hepfo. Ni hariya tureba hariya hari amazi ari hepfo, ni amazi y'umugisha nyine. Yego. Reka tugere turebe ko bimeze. Hano hari utuntu ndi kugenda mbona. Utu tuntu two dusobanuye iki? Utu tuntu ni inzira y'umusaraba bagenda bakora ari urugendo. Ni urugendo bagenda bakora bajya kuvoma amazi y'umugisha. Ni inzira y'umusaraba bagenda bavuga ishapure ya rozari. Bagenda bavuga ishapure ya rozari. Noneho bagerayo ni nk'aho baba bageze i Karuvariyo aho banywa amazi bashaka. Hano hari ndabona hari akandi. Hano niho ubona handitse ngo inzira y'umusaraba ishapure y'ububare bwa Bikira Mariya. Ni ya shapure nyine ububabare Bikira Mariya yanyuzemo ababara. Yego. Ni urugendo nyine kugira ngo wisanishe urugendo yakoze. Ari nyine aca mu bintu by'amakuba yose. Aca mu bubabare. Mu bubabare nyine urabuze ububabare nawe ushobora guca mu nzira ukacamo ugasanga ni ububabare uri kunyuramo. Hari n'inzira nziza ariko utacyuze mu none ino shapure ni yandi y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Noneho iyo yanyoye umera neza. Amazi yanyweye ni urugendo aragenda nk'ako kose roho mutagatifu amanukira mu mitima y'intumwa. Dusaba inema yo kugira gute? Dusaba inema yo kumvira abadutegeka. Ubwo rero naho hose uru rugendo rwose ni ukugenda ukarangiriza inzira y'umusaraba. Noneho hariya hari ku mazi y'umugisha uhavugira indakuramutsa Mariya 10 usaba Nyagasani ingabire, umusaba n'imbabazi ibyaha wakoze, umubwira ibyo yawe byose. Hariya turaje tuhagere hariya nanga kuri iyo nzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba kuko tuyisoreza hari ku mazi y'umugisha. Hari ku mazi. Yego. Ariko banzu uzabana niba utari padiri. Ndi umuhereza. Uri umuhereza? Burya uri umuhereza wa padiri? Ndi umuhereza wa padiri. Yego. Reba nangaho bita mu Kabande hamwe uwo Nataliya yamaze icyumweru arwana n'igisamagwe aza kukinesha. Yarwanaga n'igisamagwe? Yego. Ubwo rero niyo nzira nyine mpamvu bavuga ngo manuka kuvuga inzira y'umusaraba. Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru. Ni kuri Asomusiyo. Dusaba inema yo kugira gute? Jyana mu ijuru rya Bikira Mariya. Ubwo rero ni ahangaha turi kumanuka tujya mu Kabande tujya kuri ya mazi y'umugisha. Noneho hamwe usoma y'amazi ibibazo byose ukabita hasi. Abafite amashitani akabashidukamo, abafite ibitindi gasana nyine byabandi n'ababandi baba baterereje amadayimoni bazanga bakanywa amazi bagahumeka kandi ukabona basubiye ari abantu bazima bagakira. Yego. Ukabona batashye nimba yaje bamuhetsa atashye ayigenza. Bajya bahazana abantu. Bajya bazana abantu bafite ibibazo, bano baba barahuye n'ihungabana, bano baba baragize. Bisaba kwizera. Cyambere ni ukwizera. Ni ukwizera. Ni uko kuntu rero ngo Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru. Umumarayika amusabira nk'uko ubona ari kumubatiza aho ngaho nawe urahabona. Hano bari kubatiza Bikira Mariya. Ariho aramuramburaho yimakazwa. Guca bugufi nyine. Amazi tugezeho n'aya ngaya ayo tubona imbere yacu niyo mazi y'umugisha. Yego. Umunyabyaha nta munyabyaha ujya ugera kuri ino robine reka amazi ahita akama nk'amazi asanzwe kandi aya ngaya ahora ameneka. Uvugishije ukuri? Yego. Nta munyabyaha ujya hariya? Reka amazi ahita akama burundu. None yahageze ahubwo ntiwambwiye ko bihita bimuvamo? Hari umunyabyaha ubuje yiyoberekanya. Yego. Yiyoberekanya akaza yiyoberekanya ngo mama iki n'iki. Noneho yaza kuyanywa amazi agahita akama. Amazi agahita akama? Yego. N'aya ngaya? N'ayo mazi tunywa. Abajene bari gukoreraho siporo? Abo ni abantu baba bagenda ari babandi nakubwiraga baca muri za nzira zitandukanye n'izo baba bagenda.
Abajene ngo bimeze bite? Naje kunywa amazi y'umugisha. Salam. Ni fresh se man. Nesa no mazi. Umwihariko afite n'uwuhe kurusha yandi? Nyine umwihariko n'uwuhe? Twebwe ntabwo dushaka kujya muri amazi y'umugisha. Bana yazamfashije umugisha unjyaho. Ubundi biterwa no kwizera umuntu agira cyane. Niba nta kwizera rero